Lijep pozdrav svima! Moje ime je Anđela Bazina i u ovom videu pokazat ću vam kako se uspješno prijaviti na Mirandu. Za početak otvorimo službenu stranicu Mirande. U internet preglednik upišemo miranda.software te odaberemo. Ovako izgleda službena stranica Mirande. Miranda je softver zamišljen kao simulator za edukacijske potrebe učenika iz robotike. Omogućuje programiranje pomoću programskih jezika Scratch i Python. Koristi popularne i prepoznatljive modele robota za edukaciju, a u premium verziji možete sami kreirati svoj model robota. Sve vaše simulacije i modeli spremljeni su u oblaku. Miranda ima 4 verzije i to su Personal Edition, One Robot Edition, Standard Edition i Premium Edition koja pruža mogućnost simuliranja svih modela robota, neograničen broj simulacija, kreiranje vlastitih robota i dijeljenje simulacija. No vratimo se na početak. Kako se prijaviti na Mirandu? Kada otvorite službenu stranicu Mirande, na samom početku nalazi vam se link Connection koji vodi do prijave. Ponuđeno vam je više opcija jer Miranda ima više načina za prijavu. Prvi način prijave na Mirandu je online preko internet preglednika. Drugi način je instalacija Mirande lokalno na računalo kao aplikaciju te dostupna za Windows 64-bitnu verziju te Windows 32-bitnu verziju računala. Također, ukoliko koristite tablete, dostupna je aplikacija za preuzimanje na Google Playu za Android uređaje. Pogledajmo sada kako ćemo se prijaviti na Mirandu online preko internet preglednika. Odaberemo prvu opciju. Prije svega, preporučeno je koristiti Mozilla Firefox internet preglednik. Sačekamo da se Miranda učita, što može biti malo duže kod prve prijave. Potrebno je kliknuti na ovu strelicu i odabrati odgovarajući jezik, odnosno zastavicu. Pa odaberemo Hrvatsku te kliknemo negdje po zaslonu kao što ovdje piše. Prije nego se prijavimo, moramo razumjeti razliku između administratorskog računa i standardnog korisničkog računa. Standardni korisnički račun najčešće se dodjeljuje učenicima i studentima, a ukoliko vam je dodijeljen standardni korisnički račun, potrebno je u ovaj dio unijeti kod koji ste prethodno dobili, te kliknuti Prijava. Sada je potrebno unijeti korisničko ime i lozinku koji su vam dodijeljeni te kliknuti OK. Ukoliko vam je dodijeljen administratorski račun, nije potrebno unositi kod jer je on zapamćen u vašem računu, već unosite odmah korisničko ime i lozinku. Administratorski računi uglavnom dodijeljenima mentorima, predsjednicima udruga itd. Nakon što ste unijeli korisničko ime i lozinku, potrebno je kliknuti ovaj prozor i otvara vam se simulatorsko okruženje. U gornjem dijelu vidimo 4 komponente. Prva komponenta je kućica i ona predstavlja odjavu. Ako kliknemo kućicu, pita nas želimo li se stvarno odjaviti. Te ako kliknemo da, vrati nas na početak i ponovno moramo unijeti korisničke podatke. U oblačiću se nalaze projekti, vježbe i zadaci. Komponenta Play služi za pokretanje simulacije, a komponenta Stop služi za zaustavljanje simulacije. Drugi način je da instalirate Mirandu lokalno na računalo, pa odaberete jednu od ove dvije opcije, ovisno o tome imate li 64-bitnu ili 32-bitnu verziju računala. Ovakav način spajanja preko instalirane aplikacije crpit će manje memorije na računalu, ali mali problem je što se neće automatski ažurirati nova verzija s interneta, te bi bilo dobro da povremeno reinstalirate aplikaciju kako bi imali aktualnu verziju Mirande. Kod instaliranja odaberemo jezik, kliknemo OK, odaberemo mjesto gdje će se spremiti Miranda, te instaliramo. Nakon uspješne instalacije otvori se Miranda.
Kliknemo na strelicu te odaberemo odgovarajući jezik, odnosno zastavicu, te kliknemo na zaslon. Ukoliko niste administrator, unesite kod, a ako ste administrator, kod nije potreban. Kliknite Prijava te upišite korisničke podatke, odnosno korisničko ime i lozinku, te kliknite OK. Kada kliknete na ovaj prozor, otvara vam se simulatorsko okruženje i spremni ste za rad. Hvala na pažnji.